Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Office jong Deputy Commissioner ka West Jent Hills District kala penlong da ka jingelang ban yakren philio halor ka roy ka par jong ka sor jowai ka balapanya da menteri ka sor ka jilla bat MLA ka jowai uba wailat meki shilla ha conference room ka office UDC ha ka pratrik unopra Nalor menteri ha ka negasi ladan langru Deputy Commissioner Abhinav Kumar Singh YAS ka Sub Divisional Officer ka Sardar Jowai ka Vivotulu Kezo IAS ka Additional Deputy Commissioner bat ka CEO ka Jowai Municipal Board ka Kong DV Lingdo District Transport Officer ka West Jent Hills District Officer badepet ya ka tanat Traffic Branch ka Jowai Police Station Jowai ki wahe shnong bat ki Secretary Jongasor Jowai Hakani ka jing yalang lay karan halor ki mat ki bakong san kinthop ka jing theng kali ka jing pen kho ye ki jabo ajaban ka jing pen kho ya ka wa mintudu ki mat bayade bat ka jing jilai ki so surok nalor ki we ki kampen roy Hadian ka jing yalang uba wailan miki shila habakren shagila bathai khobor lapentip ba ka jing ekren bar ki wahe shnong jong ka sor jowai ka long kham tam halor ki mat ki bayade bat ka jing pen kho ye ki jabo ajaban hasor jowai Kaniga jing echem yang wahe shnong wa ni wahe shnong Joy kam tam ya gani da jo ya promo si wa maham ka ni ka forum na ni platform ka wa yo la ni chem ne lian yo nga ka mong ni mat with district administration kam jo li we snom yo discuss ne ta ki issue ki wa cha khaman ki wa em hai ni bo ka sor joy ni yong i then ni le ka first ka ni ka meeting ni yong i ko ko ni ka si ta da bo ile ki agenda ko dia discuss chibun ki ta ko na kong kam tam ka mon ne ta ka ni ka waste management cep wa yo ini isu ko khamat tada ya apili on yo trelang ko chnom kam tam nga ko chimi ni ko bu kublei le ya ki ma chnom ba kam ju le chnom ko sor jwai wa le nang bang report na ka jwai municipal board ni na CEO ta khana ba to wa ki nong chong chung ka man gan ni yo suk da bon ko stang le ya ka segregation ka jing ko ya khlap ya ki cep mo yo che wa ki drive wet waste and dry waste ta ka ni la ya rap ko I chibon yo solve bi ya ka ni ka ya ka waste issue hapo joy te rangkar le update ki I to ka neta landfill le to ka process teman ko bolai chmat ka te da continuously dang de chem gi stakeholder ko to thau pat kam jo le dang yang ye ka ni ka environmental ya ka pollution te da phai ya ka dang phai ya ka report dang yang ye report te bat kam ju alin ne tele kam na TPM ni ga order na ka Supreme Court ne ta ki straight up wa hapat im to wilat wi te ga tele da brief ni dia kalami bat ki initiative for the chim na district administration hadin ne te de yu ba to kam tam ye ni ga sor tuai gi ki kam man ka te to chutom bhai he jing to wa traffic congestion te ga tele ne ni wa de direct yang ni ga SDO sadar wa mo ka wa pa ni hampo ka district yong I of tho egilat luti de in consultation wa ka police department wa ka transport department but kam jo le begini ki association yong ki taxi association ada put meeting ye ni si de de wa tho egilat luti wa ka mon yong ye I open easy traffic congestion de em ki suggestion do de bo gini wa daw implementing mesti man wi wa ngai scam mo malumalayo reduce ya kan ka problem ka traffic congestion ka win the issue last man ka issue ko discuss ini to hedging itu wa kan ka kon kho yang wa to da em go mi ka meeting udah man ye ni pinai ko de deble ne ben taw daw em kan ka cleaning drive ko dapat man district administration wa kho ya ko wa man tu ko expect ki participation ko na ya ka sana jarmut ko daw tum kho ye kan ka stretch ko wa man tu hado chi khat so kilometer the stretch the ME ka planning ko da le gi le yang district administration ya kan ni le ni dia discuss yang ini kapon tu penjana ya kan pada bo ile melumah hadin dari public ni dah fix yang final date bahwa le ya kan ni ka training drive apa ka joy dan ni tega langsung ko nga appeal bo proposal ta khmat yang ki lamba chnom da ko so joy ni ko yoi ba to ko so joy dam chibun ki sarok ki rem bat kam jo le ki thme ku demi te yoi khnang yo pun suk ya ki pai ba mong yo suk ki tip ni ya ka kham tam ya ka thau ni address tani te daw da proposal ni wa to yo bo pertuj la ni ne mi ni ro ini ki sarok e pertuj ya ki khnang wa khnang yo suk yo ne won mi suk sarok lai no tu sarok tu pertuj
kata to the boy the proposal that ekti kira ba chnom yo come up ni one rah ya proposal di wa kat kam ke jing yo big yo nang wa man ga chi banta yo pun suk ya ki nong chom chnom bat wa ar le kam chi bantau pen sa nami ya ki tu ki bru rim yo ki ku contribute ya kha po wa chnom duai la ni po ga jai tia po state ko gini tau gigi ku dia kelam ni ban Muslim ni wan dau ku ni dadap pati we ki we chnong ni dau ku ni next boy ka na January dau school meeting nei ban tan we chong ni over khat ni ban tan ni ka rise in drugs kini usage of drugs but come to le na kini HIV dau ni ka separate meeting how ni na dau wan ran kat department yo ni respective department social welfare but sports ni ka dau ku ni ka separate meeting halor ka te but so bin le wa dau ku ni school meeting na yang to wa kaniki education kajimpu yang kini drop out yang dikena kiwa ya ga korek kini to gigi ku da discuss ini kaniki meeting ki hang ba chno